El programa Mayosove echa a andar con un total de 50 asociaciones participantes y más de un centenar de actividades incluidas en el programa de este año. Con estas actividades pode participar todo o mundo. Dentro destas actividades podemos xogar, podemos reflexionar, podemos aprender, podemos mirar e, sobre todo, podemos divertirnos. Eso penso que é o máis bonito. Dentro do noso tempo libre, divertirnos e tratar de ocupar ese tempo libre. Este evento, que llega a su 25ª edición, ofrece a los ourensanos la posibilidad de participar en diferentes alternativas con carácter deportivo y cultural. Con solo 10.000 euros de presupuesto, las diferentes asociaciones son capaces de ofertar actividades para todos los gustos. Hai moitísimas actividades, máis destas, hai moitísimas actividades lúdicas, e o que queremos desde aquí é invitar a toda a cidadanía de Ourense a que participe, a que se anime a vir á Casa da Xuventude. O programa é amplísimo e estou completamente convencido de que algunha das actividades lle vai a gustar ou a convencer a calquer cidadán, porque son do máis variopinto. Entonces creo que hai para todos os gustos, non?